The British never honored the treaty obligation. برطانیہ هجبر وتی معاهدات وفا نکرد. Between 1899 and 1903 آیا بلوچی زبان ما را جان کنی 1899 تا 1903 in violation of the treaty زبان مثلا گوشت دارم بالو which پیرو bound them جنین to respect اصلا ٹائپ and دارم protect the جنتی territorial کرنا گوشت داریم integrity کسر and sovereignty of گوشت Balochistan. دار اگر آتر نه چیم بود چیم 1999 تا کسر گوشت 1903 چی بیتا بلوچستان کارنامه هایی که بریتانیا متحده که بعد بلوچستان خواهد باز مردم بکن وانک تنبول نه violate گوشت دارک ساکر خلاف آتر ورزی وانک باز they went about arbitrarily میں redrawing the map of Balochistan on the various texts. جوانش کو وات بغیر اشیاء کے کلاتا درگیر بکن نقشش کشش رانندگی به تو وانت نکنه کار به تو وانت نکنه سواد موی تو وانت نکنه باز مشکل وانه قبل گوشت دارگا هر یک که به هر بلوچ government بی گوشت رو داشت کن Gov- به سوادی بی Village گوشت داشت کن governorates Alam. of Quetta, الان Nushki and گوشدارگانه Nasirabad منطقه were taken مشهوری دیان که on leads from Kalat. توار اسی وشتر وجہ ببینه ایالات یعنی چونکه نوشکی اتر فکر بکنه بچه بود کوئٹہ موبایل مش مایده نصیرآباد صوتی چیزی سے همه کلاتش بری بچ مش گئے بکنه بطور سی لیز. آب بیس The نیست districts نه of Loralai, بله مای Pishan, که گونه وصل Pishan ببین Chaman or موبایل Bordan, Pishan سک Unga واشی بیتیم and توار یعنی Sibbi. اتر پکن اتوار Loralai استدیو و دو Pishan و کپور بیتیم Sibbi or Chaman, یہ ارزان which ایشی were بازار acquired پول from چی مایکن Afghanistan کپور under the ها Treaty of لاتی همی سیمی میکانا لاتی هم بلوتوسیانا لاتی Gandamak, دیگه وڑی Gandamak ہے in نا 1879 سیمی هست and نه the کم Murray Bokhti tribe هنسپری zones هم وصل were بیا سیمی constituted بعد میکیان جدائیں ایشان situated سکواش into بیتیم what was called توار سیمی Balochistan. شهرترین و چرا یہ بود وجہ تو کہ سیمی کوالیتی سیمی داشته شهرتره شخصا نه نه همی سیما کسان آمد که سیما نام کجا گندمک پیٹ بیم برگ بلوچستان جا بھی پیٹ تکن چارش جا پیشن و چمن نه و همی وغیرہ چی وغیرہ جا یہ هنسپری جا نه اسی ہیں رانسپری باز ما آیا پیٹ کنم رانسپری آورد تو کنم بعد آیی دیگه مری هنچی بوکتی ٹرائب بچا علاقے بعد دیگه ہیں هنچی ٹونگی جو پر هنسپری ہیں وہ پیٹ بھی نه برطانیہ دو قسمت بلوچستانی ہے نا یکی وہاں میکن تک یکی یہ ہم همین یک گوجلان جاگا جانه همین یک جاگا all the مثلا above همین named دو موبایل areas همین were یکی placed جاگا تو under the چارج هم کنه direct ابر هم administrative کنه control شین of the ساکت British لاتی زیری through British همچین political زیری که agents مایک هم نه بپوشن posted و at نه بلتا Sibbi نه 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 and میں Quetta گاپی نہیں اقبال میں گاپی نہیں respectively. بچا اسی ہمیں موبائل برین انک ہن نام بالحال کمی مر گرتے ہیں ہسن یہ بچا دو سو کتنا وشن شارچ برطانیہ ہمیں ٹونک ہنسپری برخلاف مان ورزی کنے کو نا عدنامانی اور میں کہ تو وتی ہمیں ٹونگ تو کنے حکومت چیری آرتا سیمپر مستقیم پدا ادارہ کتا یک 10 سانت توسط آکاشتر وتی سیاسی ایجنٹ دو شاخه پولیٹیکل بیتنا ایجنٹس یکی شاخی پدا یہ انچی اتفاق ٹونگی تو ہندوستان ہنسپری هم مان باز کنے کبتا حاکم هندوستان هنسپری فهمید تو گوشان کنے وتی اول بانام من وقت هستن یعنی یکی شرقی یا ولن محمد هرابه محمد انچو کلاک ملکو انچو بری بری توار که بری نه تنه من پولیٹیکل ایجنٹ وقت هم یکی چی اداره کو اصلی نه نائب بکن اصلی بیتی شهر بتگه پولیٹیکل تنی چه ارزان قیمتیه ایجنٹ کیا نہیں اصلی تھا من نزان 500 700 وایسرا 800 ایندا واسه نہیں چیکه وایسرا بادشاہ چی نہیں آدم 80 سو من این نزان سیم چیکه نفر بیتا پولیٹیکل ایجنٹ چه بود اصلی از ساک طرف شهر پادشاه بریتانیا افشا سر پروژه کی پرنتش وشیشن وجه همه رنگ کنان باشه پولیٹیکل ایجنٹ سی بی نیست و کلاتا بلی ده بروده برای یہ مرکز یکی بیتا پتو پولیٹیکل ها ایجنٹ چنو هم دیگه تر خدا دی نیکی مایک هم بودن بیتکن وشی آیا ما رنده چنه بود ما all the above بودی نیمه گپی رچک مال ببینید political agents posted in Sibbi and Quetta. Dera Ghazi Khan was annexed فلحال بامش امید to the Punjab. منصورا که Dera Ghazi Khan to Balochistan ہے آگا چستش کو پنجاب پشتا کابل تمنی حالا Dera Ghazi Khan is effectively استودیو Dera Ghazi Khan was annexed to the Punjab and Jacobabad, then known as مچیش نه نه Khangarh to send. دیگه آیا نه Dera Ghazi Khan is the Punjab و Jacobabad के بلامی صافی خانگڑھ وطن نامہ کتابون بون زندش دا بلوچستان سیست هر کلاس سند نی بولان پاس سوتر محبر گزرگاه بولان was taken on lease from the Khan for a paltry جی آماده compensation.
وجہ لیزش بولان ہے سوریه چې درگاهش پر لیز درات این پر مبلغ گاندی مشکوشه hani espeten sorun başka hani mama ti dassa وشش پر لیز زور تو خیر وجہ یہ کتاب میرغوث بخش بزنجو صاحب کتاب ہیں میر صاحب ہے چی ساکش اهمیت سرتوجی که در بولانه در کشید راسن سخت دینی را سخت بزرگا هر کس که سند پنجاب برو افغانستان باشو بیارم در بولانه بود بگوزی در بولان سکین اهمیت دارین چیز میر صاحب بزنجو هر کس زنچون شخصی بتا کتاب میں پیسرا ایڈیٹر یہ باکش یہاں برطانیہ پلیز پچ گئے تھے نامی آیا کلاسنگ گپ جتے در برسن آیا شیخ اختیار مدرس پیسر بارا آستا خیر زی کمی بارا کہ چونکا کلات سوچی بیتا کلات حاکمیت ترکا انگریزا resulted in Kalat Balochistan government being robbed of not only the freedom of trade through the past, but also the beginning of organized lakhs of rupees in the shape of lost Rahdari toll tax. یہ کارا در بولان برگا there was hardly any organized political activity in Kalat نہ تنہا Balochistan prior to طاقتی 1927-28 اسی بمشکل پیش 1927 سازمان یافتین سیاسی جہد و قدرت ضعیف کو بلا جدوجہد سیاسی بلوچستان ہے بلکہ لاکھ روپیہ راہداری کہ خان کلاتا گیتو ہے یہ ہیں چھ بلوچستان در رفتا ہے سازمان یافتین سیاسی جدوجہد کلاتا بلوچستان. In fact, the people the tribal areas of Sarawan parties, Jahlawan, Makran, Marduan, Sakam, Siagi, Kachi, and Lasbela were also placed under the supervision of the British political agent in Kuwait. Rafahamayish Zanshi Gendugdaru, meeting siyasi वगैरह ये चीज़ें बारे मर्दों से इत्तला हती आदमी man Petra को tribe चीज़ This is not to say that activities Kabali which Kabali area Sarawan but couldn't be termed as informed Sarawan Jahlawan didn't occur in Balochistan. بل یہ ہمارا معنی یہ نہیں مکران کہ چاغی گفتال نبیتا یہ وشی ہیں سیدھا بورتانتی بلی ظاہران غیر سیاسی نہ بننا برطانیہ ایجنٹ کے سیاست خط آئی اختیار چیری بیت کنان چیزیں نہیں پاش کر معنی ہے کہ نہیں ہچرائیں گے یہ اپنے بھی تو ہچرائیں گے. The control over remaining 16 governorates نبیتا میٹنگ رہا تحصیل وغیرہ was first placed under political advisors and later on under officers from the political department in Quetta who owned allegiance to the Prime Minister of Kalat. Gushi hoja control Pashkapti Shansda at intervals of 10 to 20 years ke PSR agar gushi agent 10-20 saal ami darmayana one or other tribe would rise in revolt and challenge the British. Kadi kaba چسبتا یہ قبیلے ہے وہ برطانیہ حکومتی چیلنج کو تھا اس دیما چسبتا یعنی بری 10 سال بری 20 سال ہمیں وعدہ چسبے کرتے کجا وعدہ بلازانو 20 سال 20 سال گوشت گینا چیشی چرند یعنی میں وجہ From 1939, as 1939, when British intervention began, which jama 1939 ke Bartaniya mudakhalat Balochistan shuru bita till 1915 ta 1915 there had been a series of violent clashes between the tribesmen and the British forces. Khashini jang bita Balochani go برطانیائی فوجیان گوما ہمیں دورانا بلوچان جنگ داتا مقابلے سے تو پائیں جائیں But by 1920 بلے 1920 تا تقریباً رسک با 1920 قریبا such uprising had virtually come to an end.
نزدیک 1920 تا نیچوشی ہیں جد و جہد تقریباً ختم بیتا ہے چوشیں کنی کہ تپنگ وزیری برطانیہ دیما پاد بیت بجانتے یہ خلاص بیت کیس کوٹے جنگ ہے پیسرا بری بری مردم 10 سال 5 سال 5 سال جنگ کتا یہ این سال درمیان از ثابت تو کجا گوشتی از تاریخ گوش خیر مگوش ضابط nevertheless uprising and virtually come to an end. Reason دلیل چی تھا the British had managed to pacify the belligerent tribes. دلیل چی تھا کہ یہ قبیلہ چو یرموش تے پارگی جنگ کہ برطانیہ گوشاں وجہ گپ کتا گو اشی تمہ داتگان تو اشی سازش گوما وادار کتن بشکل نہ شکل یہ رام بما اشی لت ضرب دے لتیا بہرحال رب بدست آرتے در. Nevertheless, over the years, there had developed signs of a nationalist surge among the intellectuals and the government servants of the Kalat state. اسی بلے ارچند کے شچ باوجود سال کے گزاں بیتے ہیں بلوچانی نیشنلزم بین متفکرین بلوچی کاستا لاتی کارماندات لاتی کلات حکومت تو کا کارات لاتی جہاں بربرل ایک مزانت کاری مردم شان تو کا بلوچ نیشنلزم شروع بھی رشد کرنے گا. In 1928, as also Bistashta, a few young officers of the Kalat state administration got together and set up a clandestine group to give vent to their political views. Which as also Bistashta, یک جمعی چمی کلات حکومتی افسران غور بیتن گوشتے کہ ما یک سیاسی جدوجہد شروع کریں. Politics was a strictly forbidden activity. A forbidden activity. سیاست یک ممنوعی کاریت particularly for government employees. بویژہ مخصوص پر گورنمنٹ مردمان کا گورنمنٹی کار کرنا آن واسطہ وہ یک شجرہ ممنوعی ہے اور اصلا نبات سیاستش بکورتی. Keeping a low profile during their early activities, they closed to wait for more favorable conditions before going into the open. یہ مردان میں فیسران شام پیش شیک وطرہ پایدار بکن پا کما سیاسی مردم گوشان کموچو چپان شیرکایی ہوتی سیاست کو تو منتظر مانتا ہے کہ کم کا اوضاع واشتر بھی پاراون واسطہ کا وہ سیاستہ اشکار بکنا ظاہر بکنا. That was when Mir Yusuf Ali Khan Magasi یہ واحد بڑا میں واحدی آت کہ میر یوسف خان مگسی علی مگسی the youthful and energetic section of the influential Magasi tribe appeared on the scene. یہ واحد بڑا کدی آت کہ میں ودی کہ میر یوسف علی خان جوان انرجیٹک و مگسیانی قبیلہ سربراہ پیداگ وطاری سیاسی سانیتو کا پیداوار کت ظاہر بیت. Mir Yusuf Magasi had received his education in Lahore. Yusuf Magasiya wati talimat Lahore to ka anjam da takta hoti danishgah wagera and had been living there for quite some time. Wamud Lahore bazin wadiyan zandi wati gwazin taga, during which he had the opportunity to observe from close range the dynamics of the freedom struggle in the subcontinent. ہمیں وجہ اور یہ واحد آستہ تو جائی ہنچی مناسب جائی ہے کہ یہ زرمبش تے کہ برخلاف ہے منچہ استعمال برطانیہ گوزگاہ شبہ کار رہا اندے گا اشان پر شہری بگین دی تو بفہمی تر. He was inspired by what he saw and heard. ہرچی کہ آئی عشق تو دیستے اشان آئی تشویق کو رویشتا کہ بجونزی. In an article titled
Faryad Balochistan published in the Lahore journal Hamdard on 17 November 1929, Magazine forcefully articulated the grievances of the Baloch. گوشی یک آرتیکلی که عنوان است فریاد بلوچستان که لاهور همدرد نامی مجله تو کا 17 نوامبر 1929 شنگبیت وجہ مگسی صاحب گون ترندی یہ گپا نشان دیں کہ بلوچستان چه زورنسریه بہ گئیں تو بلوچانی درد و دوت چین درد و دورش چین. He severely criticized the British colonial rules on the one hand and the despotic rule of Prime Minister Sir Shams Shah on the other. Which is زبردست فتروندی یک نیمه برطانیہ حکومتی انتقاد کو تو دیگه نیمه نخست وزیر شمس شاہ خان صاحب کلات نخست وزیر کے دست نشانده مدام برطانیہ هم برطانیہ وتی آماچ کو وتی انتقادانی و ها نخست وزیر زبردست تروندی گوم severely strong and called upon the Baloch to organize themselves for the unity and liberation of Balochistan. وہ توار پر کتا بلوچ قوم کے پاد آئے پاوتی آزادی واسطہ و بلوچستان آزادی واسطہ ٹھپاک بے کہ بلوچستان آزاد کریں گے ہمارا شمارا. یہ ماگسیہ اولی رندہ یہ توار چس کو چیک مزنی نشریہ لاہور. The Kalat administration was so enraged over Magassi's article that when he arrived in Sibbi on 17 July 1930, he was arrested. Bashir Kalat hukumat shahi ancho sakht pareshanat zahrat parchi Magassi ye karta ke wahde ke wajah Magassi sahib 17 July 1930 Sibbi at kraset am rasak sharta geptish. Tried by a jarga and sentenced to 1 year imprisonment in Mastong jail and a fine of 20,000 rupees. Geptesh o jargesh banayen to jarga guama mardesh sardarish bol jarga guama mesha pesri chapter and bakshan washte ke Balochistan judiciary system برطانیہ دخالت نکتا اردابیں بلوچان ارتیکتا برطانیہ حکومت واگر نگیبتا تو مثلا نواز تک نجتا وہ زندان نکتا تواسط جرگا کلات آڑبیتا جرگا گوما یہ بلوچان وات جرگا طریقہ محاکمہ کتا تر معمولی بلوچ اگر قاتل کتا گڑا معمولی بلوچ مثلا بفرض بزنجو بیتا بزنجو سردارش بورتا اگر مثلا رند بیتا رند سردارش لوٹا انتا نیور ہمو ادش حکم بھی جرگا سرداری جرگا آشان حکم بورتا. مگسی صاحب ہمی جرگا اس سالی زندان محکوم کنن تو 20,000 جرمانہ روپیہ ہے. Even after his release from jail in 1931, he was kept under surveillance for 1 year. وشی اتوهدی که یلایش کورت 1931 ویلش داد گوڑا پدا انگت آئی چامانی چهره تو یعنی نظرش چست نکتن چای سرا نظر کایدت آی حرکات زیر نظرتن تحت نظرت. However, Mir Yusuf Magassi's initiative had broken the ice. It had rekindled the fire of nationalism in the young pioneers. گوشی میر مگسی صاحبہ یہ گپان یہ گرفتاریان یا روزنامه لکگام برپ یخ پروشتگ تن تو نی نیشنالیزم بلوچانی چیز بیتگا اما که پیسر هن جهدش کتگا بلا کمو چیر تن نوشتی پیسر که چیر بیتگا نی پایونیرز دا پیسری مردم هن آیا هنی شروع کتا. They were now determined to organize themselves along with others like
like thinking people into a cohesive and vibrant political forum. Gushinwa مصمم بودن وتی شورش پکاه کو که وتا را جمع بکنه، ارگنایز بکنه، یک سیاسی پلتفرم توکا سیاسی و تمام روشن فکری که آیان جمع بکنن تو یک سیاسی رنگ و روپی بدن وتی امی جهدا. Before long emerged the first ever political organization. پیش چشیا که آیانی اولی سیاسی سازمان پیداور ببی انجمن اتحاد بلوچستان. گوشی پیسری چپاکن چ پیسر گوڑا آنچی کو انجمن اتحاد بلوچستانش جوڑ کرد و میر عبدالعزیز کرد نی آزایشتا، ملک فیض محمد یوسف زائی، محمد حسین انقا کہ موشو باز نامش کردی انقا صاحب ہے، محمد حسین انقا، نسیم تلوی، عبدالکریم شورش and Mir Muhammad Azam Shevani among others. دگلاتی یہاں ابید چشاں ہستت کے نپاہ کا نام نہیں سروف سری ہیں مردمن نام گفتا. Party marked the beginning of a secular non-tribal nationalist movement in Kalat state. پارٹی اوشی شروع کو با یہ نیت کہ سیکولر ببی یعنی غیر دینی چی کلات تو کا یک جنبش شروعش کو غیر دینی بر اساس ملیت بلوچی در حکومت کلات. Among other demands, the Anjuman pointedly called for democratic system of governance by elected representatives of the people. بعضیں آدھگ واحشیہ دماندان درخواستان چابید اشان گوشت کے ڈیموکریٹک بعد بھی آزادی بھی یہ مردوں کے بچ کو رواں کلات جرگات یا اسمبلی تو کا نندا بونان منتخبی میں مردوں اشان تو کا دموکراسی تو کا نرواں یہ یعنی تو ایک چیز ادای کی وہ سردار یہ دعوی نہیں باید دموکریٹک بوان یہ مردوں ووٹ بدیں برام بونان منتخبی مردوں یہ بات برام دموکریٹیکلی بود بنندا یک چیز ماسترین دیماندان شمشیا. Among the other demands یعنی دگرشن هستا درخواست برای آنچه یکی سرفهرست میشید وش around the same time as the Anjuman was formed in Kalat. ہمیں وحدہ کا انجمن پہم بوانت کلاتا. The Baloch nationalists in Karachi formed the Baloch League. کراچی والا بلوچاں ہمیں زمانہ بلوچ لیگ جوڑ کرت کراچی تہا بلوچاں کراچی آئے گا انجمن بلوچ دا آڑ بھی تو بلوچ لیگ کراچی بلوچاں کراچی تہا جوڑینت. تو جو ہے the subsequent publication of pamphlet titled Shamsgadi on 20 November 1931 caused ripples in the echelons of power Kalat. گوشی شبنامه شنگ کو پامفلت شنگ کو یعنی نوشتش مثل شعاری شمسگردی نام شمسگردی معنی چی ہیں تایتل شمشه پامفلت شمسگردی 20 نوامبر 1939 شیم مزنی کلات تو کا مزنی چی جاک سلواتی پہم بھی. It was yet another scathing denunciation of the harsh rule of Sir Shams. Oh, Shamsgardi, Shamsgardi. Okay, نہیں سمجھا. پاکستان اردو تو کہ واضح ہے مثلا کچھ ہے نا ہر چیز مثلا کچھ گنڈا گردی نہ فلان گردی نی شمس وزیر نخست وزیر بھی تھا نا شمس گردی یعنی قانون ہے توجہ نہیں شمس گردی قانون یعنی شمس گردی ہے چوبی
قانون مانون نہیں شمس ہرچی بھی موت داو ہے شمس گردی جس کام بالکل نی وجہ یہ شمس گردی زبردست شانت اور انتقالات حکومت ہو ایر وضعیت ناد ہے گوشی اسی پیدا وجہ زبردستی شمس خلافہ یک تروندی میں یک معیاری کنوکی خبریت شی اور پیسر لگتی تھی ہمارا وہ دا ہو بلی اشیا ہاں پتہ شمس شاہ کے نخست وزیر کراتے یعنی حاکمیت فی الواقع ماستر نخست وزیرت نا زبردست فلم واسطہ ترون گرانٹ تمام. The author of the pamphlet was Mir Abdulaziz Court. نبیسو کی پامفلٹ ہے میر عبدالعزیز کوردت پامفلٹ گوانڈی مچی دو تاکاں بری سہ تاکاں بری یاد تاکی یہ چیزی تو تی شعار نامی چیزی تو لکے نشر کی گوانڈ کی شنکنے لچینی دیوارن دفعہ ششن پامفلٹ یاد تاک دو تاکاں چین چیزی وشی وجہ یہ پامفلٹ کیا نوشتے گا میر عبدالعزیز کورد صاحبہ. Naturally the Kalat administration wasn't amused. البتہ ظاہر ہے کہ کلات حکومت راضی و نیات. Mir Abdulaziz Cord was arrested. عبدالعزیز کورد غیب تھے اس وجہ دستگیر اس کو. Okay. Tried by the Shahi Jirga and sentenced to 3 years imprisonment. Simultaneously, Khan Abdus Samad Khan Achakzai, who was spearheading the nationalist movement in British Balochistan, was arrested in Quetta and similarly tried and sentenced to 3 years in jail. وجہ گوشی ماردش گئے عبدالعزیز کورد صاحب و پدامہ جرگہ و حساب کتاب بورتشو وجہ 6 سال زندانش محکوم کو تو شاپتش زندان خان کلات حکومت فی الواقع برطانیہ دست چہرے نا ظاہراً بچ کو خان کلات دست چہرے ہیں یعنی زی گواش میر صاحب گوشی اس کی بڑا نام بتا نا حاکم بڑا نام بتا وجہ گوشی اچکزئی عبدالسلام اچکزئی پٹھانی ہمیں اچکزئی یعنی ایک مدنی قبیلی اچکزئی انگت ہیں یک چشن سخت فعال ہیں بلوچستان تو کا مدام حکومت اگوانے کلاو کی چوٹ کے انسرینی اچکزئی یہ اچکزئی دیر دیرگی نے اڑشی دیر بعد بختم دا کوئٹے ہیں یہ پٹھان جا کے دیرگی نے قدیمی ہیں یہ امدان وجہ شپراتا ہاں چو زبردست اعتراض کتا ہے اچکزئی برا اب سمجھ با صاحبہ برٹش خلافہ ہو گپتگو کوئٹہ وجہ گپتگو زندانش کتاشی یہاں 6 سالہ شاپتگش جیلہ اب سمجھ خانہ چکسی یہ کیا اب سمجھ چکسی یہ بلوچستان ہے جو بھی اما جنبش ہے جدائی طلبی ہے کہ برطانیہ آزادی خواہی بچکو مارد کا سرخیل ابتا یہ پٹھان دن کا بلوچا رنگا ایکٹیو نہیں بیتے گا نا پٹھان کا مدی ہمتر بیتے ہی مارد جا کے خلاصہ چیز گاردا تو شوازا Which is the same year yakin sala pada Mir Yusuf Ali Magasi became the Sardar of the Magasi tribe. Misal ta Mir Yusuf Ali Magasi sahib اور یس سالی میر مگسی یس سالی زندان کتگا نا مثلا کہ 6 سال واسطہ شاپتش زندان آوا ہمیں سالا میر یوسف علی مگسی سردار بھی مگسی ٹرائب ہے مگسی قبیلہ خاندان ہے سردار بنے تھی قبیلہ. The Sardari not only made him wealthier but also brought him more power and influence.
گوشی سردار بیه که هور نه تنهایشی مال و ثروت ظاهره گیشتر بید پرچکنی سردار گوشته که میر صاحب ازی که سردار چون زار کٹن 5 طریقے بیان کرتے یہی طریقے ہیں سردارم زار رسی یکی چان راهداریت یکی 4-5 پسیه یک پسیه یا دیگه به جارت و دیگه نظام بیگارت و دیگه فلانت بازی روشی گوشتی نظار مار سردار و زار دو دستا تنتی سیرتر هم بیتگت و قدرتی هم گیشتر بیتگت نی نفوذ و طاقت هم گیشتر پر پرچی که جرگت وکا مثلا سردار و جرگه وصف بینه گوشیوجا a deeply committed Baloch nationalist, he willingly placed his resources at the disposal of the cause of which he and his comrades had got together in such forbidding conditions. وشي مردا گوڑا واجہ مگسی صاحبہ وتی زر مال وتی دلی واحشہ اشتم پا بلوچی زرمبش تے اختیارہ گوشتی شان کارمارز کرنے پا بلوچ آزادی واسطہ یک انچی شرائطیہ کہ ساک زوراورین تا شرائطیہ تو یہ یعنی سخت بدردش وای اشکارا اشداران شی وجود آیا گیا کہ میرے افسان صاحب ہے. Apart from his own intellectual contribution, Magasi financed and oversaw the publication in Karachi of several documents in Urdu language espousing the cause of Baloch nationalism. وشی باید چشک جند وات زانتکاری مردمیت تو وتی جند زانتکاری ہاں ہمیں جوہدہ بلوچستان کا آزادی کا ہوار کتگات پتہ چون کو یعنی کراچی تو کا نشریاتی ہے کہ اردو گاؤں مدارک کے نشریاتی کو اردو زبان تو کا شنگ بایا گا تھا اسی ہم مالی حمایت ہمیں مگسی صاحب کتن تو ہمیں رنگت تو بغیر کے بلوچی جہد سرپرستی مردہ تو بڑھا لیتے ہیں بلوچی نیشنلزم میں جہد یہ مردہ مگسی صاحبہ پوشتا کیسے بڑی جدی. For obvious reasons, Yusuf Magasi and his comrades had to conduct their public political activities from places outside Balochistan. شیبہ ظاہر ہے کہ گوشگی نلوٹی کہ ظاہر ہے کہ یوسف مگسی و آئی سنگتاں کہ ہمیں جوہدش کو مجبور تھا کہ بلوچستان سے در یہ کارام بکنا پرچی بلوچستان تو کا حاکمیت کلاتش ہوں نہیں لی مجبور تھا کہ بلوچستان سے در بوام ہوتی سیاسی جد و جہد ہم بکنا. They launched a newspaper Azad from Lahore through which they started to give vent to the political agenda. وشی گوڑا چوانش کشتا پنجاب بلوچستان حکومتش و نہیں لی نشتا پنجاب ہمودا نشریه به نام آزاد همودا شروعش کو نشریه شنکنه نشریه آزاد چه لاهورا کشانی جد و جهدا یہ برز بکند which could be called radical for those times کہ ہما زمانے کے مطابقہ گوشک بھی کہ یہ رادیکالی نشریه بیتا آ زمانے کے وحد و آجاورانی حساب کتاب تو کا یک کافی رادیکالی نشریه بیتا. For instance, they called for, among other things, an elected assembly to transact legislative work for the state. گوشی مثال طور مثال آن یکی چه لوٹا ہمشیہ بازین لوٹی تو کچا یا لوٹی ہمشیت کے اسمبلی قانون ساز اسمبلی کلاتا ایڈ بھی ڈیموکریٹک مردم ووٹ بدیاں آ منتخب برو آمودا گوڑو یہ نیچے بکنا اسمبلی ہمیں گورنمنٹ کلاتا ہے گا ایڈ بکنا نہ کہ مثلا ہینڈ پک بوں پلان سردار یہ درست ہم سخان کلاد نشان بکن تو بار تو وہ پدا
یہ دولت نخست وزیر انتخاب بکن نخست وزیر حکومت یہ داب مبی بلکہ ووٹ گواما بیاں انچکوں سے ہندوستان میں میرا انگات نا گوشی ہو جا and the responsible government to govern the state وہ یک مسئولین دولتی فہم بھی یہ دابا کہ حکومت بکن بلوچستان وقتی کہ ووٹ ہوا مارو آزادی ڈیموکریٹک طریقہ. Besides the reintegration of Bolan, Quetta, Nushki and Nasirabad into Kalat state. دیگلویٹی شیوت کہ شدوارک بولان کہ انگریزاں بورتگا کوئٹہ و نوشکی نصیر آباد شکلاتا سستگتا کہ زبردستی خاص کر بولان درہ بولان ایک مزنی درآمد یا لکان روپیہ درآمد آتا انگریزاں شکلات کو پچی گفتگا ازار شواز زورتا یا گوانڈی زاری تیر شش داد یا لوٹیشان ایشاد کہ ایشی پدا دوبارہ کلات حکومت دست چرا باد بروان یہ ملک نصیر آباد کوئٹہ بولان وہ ہمیں کیا من نام گفتم بول رہا یا لوٹی ہمشی آگا بغیر چاہ ڈیموکریٹک کی مجلس پیم کورتا. Besides the entire force culminated in the holding of the All India Baloch Conference in Jacobabad from 27-29 December 1932. Kushishani Johdani Barward خستگی ناپذیری جهدانی برورد کنفرانسی بھی در جیکابآباد 27 تا 29 دسامبر 1932 آل انڈیا بلوچ نام ہے سر آل انڈیا بلوچ کانفرنس یہ بلوچ کانفرنس نام ہے آل انڈیا بلوچ کانفرنس یعنی پاکیں بلوچ ہر چیز کا ہندوستان ہے نندوک اس وجہ جیکابآباد 27 تا 29 کانفرنس بنائیں جیکابآباد سندھ تو کا جیکابآباد ہم برطانیہ زی میر صاحبہ گوشت کہ برطانیہ جیکابآباد ہم بلوچستان ابھی تک سستا گداتے گے سندہ ڈیرہ غازی خان میر صاحبہ گوا بلوچستان ابھی تک سستا داتے گے پنجاب زیکیں گا پتہ زیک رجان کتا مرچی نہیں پتہ اسے ٹیم رو بل زیکیں باخشہ ہمیں ابر کتا گتا اسی یا کسی معاہدے ہیں کہ زور خانقلات مجبور کتا بولان پچ گپتا نصیر آباد کوئٹہ وغیرہ وغیرہ شبہ پاس نوشکی یہ پچ گپتے ہیں بلوچستان پچ نہیں گپتا خانقلات پچ گپتے ہیں وتی ایڈمنسٹریشن چیئر رکھتے ہیں یہ ایک پولیٹیکل ایجنٹ یونیورسٹی رکھتا شانچہ عبید جیکابآباد داتا سندھ ڈیرہ غازی خان داتا پنجاب ڈیرہ غازی خان بلوچانی گیا زانا چینی ملک یعنی مثلا ڈاکٹر مارنگ ڈیرہ غازی خان طریقہ چشو سنچونی مثلا چیزی بلوچ باز ہوا دا نیشتان ڈیرہ غازی خان دا پنجاب چچو لکان لک بلوچ بلوچیت دروم شنگار بیتا درون لاتی نظام بلوچی یہ چمی یہ کمتی انگریزہ سلن کاری کدن خیر. It was the first ever gathering of its kind. وشی یہ وتی نمونہ تو کا اولین بارت کہ بلوچن یرانگی جہدی کوت by Baloch representatives from every part of what constitutes today's Pakistan. وشی چیزیں کہ مروچی معاشمہ بنام پاکستان زانے ہر کجا یہ ملک ہے گا کہ مروچی پاکستانی بلوچ آت کا باہر سوڑ بونوان نمائندگان یا سراسر ہمیں منطقہ ہے کہ مروچی پاکستانی بلوچ آت کا ہمیں کنفرانس برای اولین بار چشن جوڑی بیتا گا خیر گوڑا وشی دے spectacular success of the first ever such mobilization of the Baloch around the nationalist cause paved the way for second conference in Hyderabad 1 year later. وشی زبردستی کامیابی ہے کہ بلوچان چمدہ چھ درگے ہمیں کانفرنس کو ہما
یا ہنچوشی کامیابی تعجب برانگیز یعنی زبردست کہ بلوچ تصویر بودن پٹا پٹ دیگه که دومی وڑا کنفرانسا حیدرآباد تو کا سالی رند پدا بگرن همی عنوان تحت همی عنوان پدا بلوچش جمع کتن سراسر شبکار رہے انده باشه شبکار رہو سبکان سنند خیر گوڑا وجہ گوشی going by the composition of its participants it can be said this time the conference had a wider and more assorted representation گوشی مردما بیچاری یہ رندگی نا کہ ہر کجا آت کامی کنفرانس وور بیتا گوشک بھی کہ یہ کنفرانس گیشترین و جهلانکترین برواردی است تو اثرات گیشترتن پرچی مردمی کمچو ڈالترین مردم تا. It wasn't confined only to ethnic Baloch as is evident from the title of the second conference. گوشی اسی تانا پر بلوچن واسطہ نہ ہے تانچو کچھ ٹائٹل جائے کہ All India Baloch and Balochistan Conference. اسی ٹائٹل نیچو شاہ All India درائی انڈیا بلوچ و بلوچستان کانفرنس ایدانی کتگتی بلوچ و بلوچستان اسی ظاہرہ ٹائٹل کم کچو مسترات و مردمان چی گیشتا چار طرف آت گئے تو اسی تاثیرات گیشتا تھا. In imparting a broader representative dimension to this second conference, the key role played by Khan Abdulsamad Khan Achakzai deserves special acknowledgement. Gushi Abdulsamad Achakzai یک پٹانی بلے یہ کانفرنس جہد ایک پرشواس سکتی وہ کانفرنس باعث بھی کہ بازیں چار طریقے آئی نہیں شی مردم بھی آیا تو وہ بازیں جاگا یا شی ٹچ بکن سیاسی لحاظہ توار گیشتر بدن وڑا لازم ہے کہ ما یہ چیزا بمان نے اس کہ وجہ چکزی نامہ بگریں اگر نہ گوڑا ناشکری چونا یا اس نام نگر. While Yusuf Magasi and his comrades were من گال پا گال رجان که نکنگا اشکنو یہ چیزا بزانا من مہانائی طور پر رجان کنن چونکہ اشکنگا پرچی کتاب پا لکھگا مقصدا من نکنگا نا پا اشکنگا واسطہ ماشا رجان کنگا اما دا با که قابل فهم ببی مردم بیش کنن گوشتن چی باشه بس گال پا گال ماشا تحت لفظی معنی نکنگا مفهومی معنی کنگا ایک چیز مردم در نظر بدارن اشکنو پرچی که ملوٹے شنیداری کتاب ببینی یعنی اشکنگی یا گوشن تچی تواربند یا صوتی کتاب صوتی مفهوم ملوٹے کامل برسے نا بلے نا پگال بزنک چی بیتا خلاص. While Yusuf Magasi and his comrades were laying the foundation of the nationalist movement in Kalat state اسی ہم زمان باشه که یوسف مگسی و آی سنگت یہ فونداسیون ناسیونالیزم گا بلوچ گا کلات حکومت تہا ریچہ گایتا ساختارا بنیان یہ رکھنے گاتا. A similar initiative was taking shape in British Balochistan. ہمیں رنگیں جوہری برطانیہ بلوچستان تہا بونگیج بوانات یہ نہیں کہیں وجہ دومی. Abdulsamad Khan Achakzai was a moving spirit behind it. پدا وجہ عبدالسمد اچکزئی اسی پوشتا یہ عیدے گا کہ بلوچستان جند تو کہاں ہم برٹش بلوچستان مشہور برٹش بلوچستان اسی جو جونز چست بیگا ہاں عبدالسمد یک نقش اساسی ادا ہستا. Achakzai and his friends were also getting actively involved in the freedom struggle of the subcontinent. یہ خاتم مراد
daring, devoted and determined, شجاع, متعهد ومصمم. He was already emerging as the central leader of the struggle for the rights of the people of British Balochistan. گوشی وجہ چکزئی صاحب سانڈ بہادر مصمم یہ وجہ ہمیں بلوچستان ہے آزاد جہد توقع ہاں چھ برطانیہ پچکر کے واسطے یہ ہاں زبردست ایک شخصیتی لیڈر یہ بنے تمدا. Achakzai and his friends were also getting actively involved in the freedom struggle of the subcontinent. Achakzai و آئی سنگت شیعہ عبید کہ بلوچستان آزادی واسطہ جہدش کو یک ہمیں جہدہ ہندوستان ہے کہ ہم باہرش زو کہ ہندوستان آزادی ہیں چھ برطانیہ ممکن بھی. Between the two Baloch conferences mentioned earlier, وشی درمیانی دوین کانفرنس کو میں پیسرہ گوشت ایک جیکب آباد ایک حیدرآباد یہ دوین درمیانہ عبدالصمد خان اچکزئی succeeded in persuading Yusuf Magasi to coordinate his group's activities in Kalat. وشی عبدالصمد اچکزئی کامیاب بھی کہ یوسف مگسیہ بگشی کہ تو وتی مردمان وتی فعالیتا کلات جند تو کا متمرکز بکن یعنی متقاعد کو یوسف مگسی تو یہ کارا بکن کلات جند تو کا یہ کارا بونگیج کا. خیر activities in nationalist groups, activities British. As hinted earlier, a clear sign of this emerging old Balochistan nationalist was the naming of the second Baloch conference held in Hyderabad as the All India Baloch and Balochistan Conference. Gushi anchuk ma piasar agwa yak clear روشنی نمونی روشنی نشانی بلوچستان نیشنلزم ہمشہ کی یہ کانفرنس نام بالکل بلوچ کانفرنس نام کرتے بلوچستان آل انڈیا بلوچستان کانفرنس یعنی نیشنلزم بلوچ ہے پروان چڑھتے گا گوئی یہ ہمیں ٹائٹل ہو یہ دوئیں چیزاں ران چاہ. Such public manifestation of political awakening among the Baloch not only unnerved the government circles گوشی یہ رنگیں بلوچی مردمانی تظاہرات و یکجانندگ و manifestation یعنی و طرف پیداوار کنگ پیش دارگ جار جنگ بلوچانی سیاسی جار جنگ و یکجا بوگا و بیداری و آگاہ کنگا برطانیہ سبانی عراب تکتا اصابی خورد کو تگا. The government circle کلات نہ تنہا کہ برطانیہ حکومت کلات تو کا اصاب داغون کو تگا بلکہ caused serious concern to the British administration بلکہ برطانیہ حاکمیت واسطہ ہاں پورے نا یک زبردست پریشانی ودیگ بوانت یا بوتگت تنہا کلات ایڈمنسٹریشن پریشانی پہنے بوتگت برطانیہ کھولنے ایڈمنسٹریشن واسطہ یک خطری گھنٹی توار کو زنگ خطرہ. Such public pressure began to be exerted from all sides on the young pioneers of the movement in a bid to nip in the bud. گوشی نی فشار وجہ شروع بیتا تو بغیر چه کماشاں سیاست دانان تاک کسانا بغیر بیجانا بشو شروع بھی ہو جا گپتگیر سختی کنکا شروع بھی. The Sardars who wielded absolute power over the tribes and
fiefdoms also felt uneasy. سرداران که یک اقتدار ابسولوت اقتداری هستد و تی مردمان سرا ابسولوت مطلق یه مطلقی قدرتی هستش و تی ملکان سرداران آیان هن چو و ترا کمو چو ناراحت احساس کنن کو که ما هم گوشه نگوامی پس سردار دنگ درگیر نه یه جولا اندیشمند و انتلیکچوال و سواددار و روشنفکر و نشنالیست سرداران جاواش نه آزار گرگن پیسہ گرگن آب راضی ہیں شرایط بلوچ روشنفکر و یہ مردم ها یہ کارن کنن گوشی وجه سردار هن نارضا بیان بیتانی فشار هر طرفانی تروند بیان پرچه که نه تنها برطانیا نارضا ہیں کلات نارضا ہیں سردار هن این نارضا بی یک شروع بیشانی یہ هن نگوان بیتا وہ یہ جودا ناسیونالیزم بلوچه گا He was the emerging new political trend and did the best to thwart it. گوشی وقتی تمام جودش کو کشیا یرموش بکنن یہ جودا بلوچانی ختم بکنن میلنتش کے برز بکنن. As days passed and چک روچ گزانتا the relentless pressure and all-round hostility from all sides seems to have driven Mir Yusuf Magasi into temporary mood of despair mood of frustration. گوشی میرنگا کہ روچ گزانتا فشار بڑانتا دشمنی گیش بیانتا نی وجہ گوشے گا میر یوسف مگسی صاحب موقتاً آئی موڈ انچو کمو ظاہراً یہ جا کے فرسٹریٹ بیتے ہیں چکمو نا امید چو کم خستہ میرنگا بیتے گا. As he was, he couldn't stay away from his people for long and returned within a few months. شو لندن اشتغل بالپدا and he abruptly left for London sometime in late 1990. اور ہمیں وجہ کہ فرسٹریٹ بیتے گا ویل کو بلوچستان شو 1934 لندن بل بخاطر شیء آچه مردم جدا بیت نکو سک مردم هو را تو آی معتقده مردم ها تیگا آی پدا واتر کو گوڑا و تی جود نشنالیزم آیا یلو کت نکو واتر کو چلندن he couldn't stay away from his people for a long time بشه آیا دیر بیت نکو چوت مردم ها یا دیرین وحدیا and returned within a few months چندی ماه نیشتو پدا واپس ترد بلوچستان. خیر مگسی صاحب زبردستی مردی he was گوڑا گوشی he was on the verge of plunging headlong into the mission he had left behind. اتکے ہوتی اما مشنے کے کاری جودی کا شروع تگت ایش دوارا دنبال بکا. When on the night of 31 May 1935 devastating earthquake struck the city of Quetta and reduced it to dust. 31 مئی 1935 یک زلزلے آت کوئٹی کلن به یک مخروبی تبدیل کد. Besides claiming thousands of precious lives شیابید کے ہزاران مردم زندگی گرفت مالی ہاں زبردست نقصان دا اصلا کل مخروبی اکتشار. Among the dead was the indefatigable nationalist. Indefatigable fatigue یہ واضح فرانسوی بلتا چاہتا انگریز تو کار بورتا فatigue نے دم بورتن je suis fatigue مثلا فرانسوی شو ما دم بورتا گوشی یہ مرتگینا چا یک خستگی ناپذیرین نیشنلیسٹ فائٹر میر یوسف علی مگسی وارڈ بیچارہ گوشی یہ مرتگینا چا ہوا رگو میر یوسف علی مگسی مرد خستگی ناپذیر برای تلاش برای
ملی گرای بلوچستان ایشی هم تو جان امی زلزله سی یک می 1935 توکا از دست داد. باز تاسف انگیزی گپی بالخیر. His untimely death وتی ناکامین بیهواری مرکا only reinforced the resolution of his surviving comrades to carry on the mission at all costs. یہ بیم وحدی مرکا آئیے گا فقط چیکو اب بحث کرتے گئے سنگت کا یہ آستن و دل مضبوطش کو تو دل کہ میر صاحب میر مگسی صاحب جد جهدی که شروع کرده که به هر قیمتی بیتا یلا و مکنن و ادامه بده. گھنٹه پورا بیتا ہے نا گھنٹه پورا بھی بس میر والا صاحب بند کن میں نیچی باز شده تو تو یاران 20 رنده کو باز شد بند اگه من چوه باز شد 20 10 رنده sen تقریبا ama chapter with close kan مثلا یا نه تو رسیت به جا که بند کنه یا نه نه اسی را چپتر کلوز نه تو سے گھنٹہ پورا ہی گڑ فائدہ نہیں گھنٹہ پورا بھی بس یہ سر بس خلاص ہوا بند روچی 2 گھنٹہ تو نه با 2 گھنٹہ نزدیک نه 2 گھنٹه یک گھنٹه و 47 دقیقه نزدیک 2 ساعت تو واشت من دست در مکن هني تو باست شي توار تينا نه هنگه تک نه واسه هنگه edit بی مشکل نه یه جاگه edit کنم او یہ ابرا ایڈٹ کا یہ ورما بانا نه یہ تقریبا ما نتیجے ہی رستے دا یہ ختم کرنے کی جا ہے نا پرچہ ہمیں جا بھی کہ میر مگسی صاحب ہم نے زلزلہ وہ جانا از دست دانا رهبر حزب اولین جنبش آزاد خواهی بلوچستان هم در زلزله 31 می 1935 وادی که لندن پشتارید که پر جودم چه سر بگیرم زلزله کویتا اتفاق بھی ختم کن کویتا همین زلزله تو که هزاران مردم هم میری و یکی چمشان کو جان ہوتی دست دن یوسف علی مگسی صاحب بھی اسی مارکا چراند گڑای سنگت پشکپتی گئیں کشن که ما آی راه ویل ندین تا بلوچستان